Image PAODAM Yengrim Singbu, Tam Kumanarem Tramlok Sibolina, Nasi, Murray Pau Pijari. Investigative journalism in Lamianba and Case Hanazawagi, Marpu Taruk Suba, Mapok, Nixing from Pantokre. State Archives Ladiba, Marueva Polum Singh, Tungi Miro Gidama, Mapam Sana Amadi, Nikina Tambagi Tangai Padihaina, Minister Bishos in the Pondokre. No Migoiba Integrated Communication and Outreach Program Ama, Nasi Pantokre, Lonana. Lemna wheelchair tricycle amadi gas section yentokre. Object Mapunga Paulo Vidasi. Landamasigi investigative journalism Gilamian by NK Hanazawi Marpu Taruk Suba, Mapuk Namit, Nixing Thorum, Nasi Pantokre. Konung Lampak to Leva, Lamian Basanglenda, Nasi Pantokiba, Nixing Thorum Aduda, Freedom Zepongi, Editor RK, Ronan Zid. NK Sanazawa Memorial Trust ki President Arambam Lokendra, Impal Times ki Editor Rinku Kumukcham Yauna, Status ki Senior Journalist Singh Amadi, Tongan ba Marueba, Mioy Singh na Sarugyake. Like Hidraba Lamian ba NK Sanazawagi, Mamida, Miamna, Hailei Amadi, Maira Katuna Kai Kumna Utuna, Pangtoki Batrom, Adugi Matanga, NK Sanazawa Memorial Trust ki Vice President, FS Samuna Fondo Kivada, Asumbagi Damak, Compromise Amadi, Akiva Yaudana, Mirol. Asigi journalist singna Tauna Lena Miamda Paudam Nabagi Matamadu Yore Kunai Asigi Yaipa Kongtam Gidamak Arona Tup Laitana Asengba Chumba Gidamak Lamianba and Kesana Javana Lorumba Taudang Mirul Sina Kahum Tokte Lamianba Sina Hanba Laitaba Tauna Galuinana Ponglumba Wakalon Sing Mirul Sina Nanapam Toi Manamasina Nasi Horukliba journalist singna Lamianba Asigumna Tauna Pava Matam Wire Hike Masigi, Kogi, Ogulaiba, journalism Lambda, Hawaii Observer, Miam Nasu, Mahaki, Tauna Linger, Asumbada, Aki Vilaitaba, Aduga, Aron Natuk Naitaba, Karigumba, Kogi, Asumbo Pau, Maginamata, Masaki, compromise of Vilaitana, Tauna Pana Pongomba, Asimbagi, Pangu Sati. Masigi Koigi Miro Nasida Pidna Zanski Tonasing Utpamatam. Prime Minister Narendra Modi ki Apokpi Mama Hiraben Modi Sahid Chama na Laikidabda Ngasi BJP Manipur Pradesh na Sinduna Impali ke Sampat Nitepai to take the labor party office ta Manipur Minister N Bidan Amadi BJP Manipur Pradesh ki President A Sardaranand Singhduna Laikidabagi Mapamda Ikai Komno Utuna Awa Pungro Krei Power Agriculture Minister Tongam Bisuzit, CAF and PD Minister Leshang Tem Susindro, Fishery Minister Haikam Dingo, Amadi Party ki Tomikiana Saru Yadana Pangtokiba, Owa Pungro Pugitrum, Aduga Mari Lena, Minister Beren Hai, Leader Amagi Magula Sei Mahaki, Tabakna, Kangi, great leaders of differently Haibudu Modina, Bodigi Tabakna Udli Ike. Ano Sahi 2023 na Lakadriba Asida, Kaksing District Police ki Maki Degi, Miam de Yape Pavil Pirak Perlojana, Haying Sahi Aruba, Bye Bye Amadi 2023 ki Ahoba, January Tang, Ama New Year's Numita, Miamna, Picnic Sports Sing the Setuna, Ano Sahi Lakpagi Amadi, Ariba Sahi Set Kivagi Harano, Iba Pondok Pada, Toning the Todok talked about Miamna, Tawuda Amadi Taro Sing, Kangalagni, Superintendent of Police Kaksing District Sri Wet IPS Nathopa Serul Magi Matungina Bye Bye Madi New Year Ginamak Picnic Set Pasingna Picnic Sporta License Gun Yauna Firearms Sing Purpada Ting Tamle Karabuna Purpadagi Kaksing District Police na Sector Buda License Gun Parvati Haidu Kulaidu Fajindun Tamlagan Nitizen verified Torba Matunda Aseng Mapuda Handokane Picnic Sporta Lakpa Mio Kudimana Discipline Laba Tarutanan Ba Amadi Madam Sada Tamak Natraga Irang Sagat Pidanaba District Police ki Makedagi Apple Tawagli Aduga Namijung Matunda Picnic Lakpa Sing Picnic Sporta Sanghaloi Amadi Nungtilpung Makai Powder Losin Gadavani Visitor Singna Hatu Gari Toba Madi Nisagi Polam
चासिन थक्सिलगा गाड़ी थौदनबसु एसपी सेलोरसिना अपील तरफगा लोइनाना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट असिदा लैबा मियामना पिकनिक स्पॉट दरकार ओइदबा अटोप मियोइसिंगदा नुंगाइरोइदबा थबक तौबिदनबा पीरिबा मतमगी मनुंगदा लोसिनबा खंगलक्लै कनागुमना पीरिबा अथिंगबगी वांगबदा तरokलबदि मीदुगी मथक्ता आइनगी मतेंग लौदुना एक्शन लखुटकनी हाइरे अमरमदसु बाय बाय मदि न्यू इयर्स का मरी लेना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस इम्फाल वेस्ट का खुसमनदुना रोड सेफ्टी कम अवेयरनेस की थरम अमांगसी सेकमाई नोंथोंबन दा पांगथोख्रे इम्फाल दिमापुर लंबी की नेशनल हाईवे दा चथखिबा थरम अदुदा इम्फाल वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हेमोचंद्र इरेंगबन एसडीपीओ लंफेल टेस मनिहार अमदी सेकमाई पुलिस स्टेशन की ओसी न सिंगबा ना मरुओइबा ऑफिशियल कयासु सरुयाकी थरम अदुगी मनुंग सन्ना लंबी असिदा नियम कायना गाड़ी थोरकपा मियोइसिंग मरुओइना से चांग सुदबा हेलमेट उपतबा टू व्हीलर दा मियोय अहुम तोंसिनबा अमदी सही सुदबा अंगांगना गाड़ी थोरकपा मियोइसिंग फादना वाखल तहालब मतुंग ई चलानसु कक्तगा थादोकी थरम अदुगा मरी लेना एसडीपीओ लंफेल टेस मनिहारना ngasi chathariba road safety cum awareness gi thorum asei makha tanasu district asigi tongan tongan mafam singda lieutenant pakthok kigani loinena hayeng pangthok kadoriba bye bye amadi new years gi thorum dasu miyamna saruk yaba matamda miyamda apanba piroidaba mongda pangthok piu amadi mama mapa singna sai trainpan sudriba masa sing gari piraga koiba hadok piganu kariguma police ki drive ta sahi sudaba angang na gari tholam labadi mama mapa oina serak pigani haike अमरमदा इम्फाल वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हेमोचंद्र इरेम बमना मखा तादुना गाड़ी थौबा मतमदा मियामना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ना पीबा गाइडलाइन से नाक्तबा असिना मरम ओरगा मणिपुर असि एक्सटेंड यामना थोकपा लमदम अमा ओइरी मरम असिना मियामना लेंगाकना पीबा गाइडलाइन से नागना सतपियो अमदि डिपार्टमेंट की माइकेदगिसु लाकिबा जनवरी था असिगी रोड सेफ्टी मंथ हाइदुना स्टेट असिगी मफम कयादा पांगथोक्तुना मियामबु वाखल तहनबगी थरम सिंह पांगथोकदि हाइकी मयक कुंथ्रावागी सदा खंबा मियोई यांखई फाना लेसिलक्ट्रे मसी एंडेंजर्ड ओइरे हाइबा यारे हाइना पावर मिनिस्टर बिश्वजित फोंदोक्रे मणिपुर स्टेट आर्काइव्स डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर सिंधुना पैलेस कंपाउंड लेबा सेक्रेटरी ऑडिटोरियम दा पांगथोकिबा निफुमाथोय सुबा आर्काइव्स वीक सेलिब्रेशन कम रेकॉर्ड एग्जीबिशन की थोरमदा अथोय मिथुंगलेन ओइना सरुक यादुना महंगना हाई पुयागी अकंग अहि सिंगना ताकपीबगी मतुंग इना मयक कुंथ्रावागी सदा असे ख्वाइदगी मरु ओइबा मयेकनी मसे खंगलबदी पुयागी मयेक पुनमक खंगबा ngमगनी हाइरी अदुबु मणिपुरदा मसी खंगबा मियो याखै फाना लैत्रे लोइनना वारी लिबा हाइबना मियो मंगा फाना लैत्रे मसी एंडेंजर्ड ओइरे हाइबदा लालरोय मसी कन्ननबा लेंगाकना तौफम थोकपा थबकसिंग तौरगनी हाइना फोंदोकी मांग हाई आर्ट अमदी कल्चर हाइबा असि तना थानबा याद्रबा अमनी ngasiगी मिरोल असिदा वेस्टर्न कल्चर की इन्फ्लुएंसिंग नाकथोकनबा मखोइदा अवेयरनेस पीबा मथौ ताई मांग मखा तादुन हाई सेलिब्रेशन असि नुमित इनि खक्तमक पांगथोकपगी महुत सागैगी लैरिबा पुयासिंग पुवारी कया यावरिबा अमदी मणिपुर दरबार की प्रोसीडिंग असिदा सिंगबा यावरिबा सिंग असि सोशल मीडिया नत्रगा मीडियादा मेलागी मोंगदा पुथोक्तुना मियामदा खंगहनबा ओइना थामरुम कस्टोडियन सिंगना ताकपी तंबीरबदी कस्टोडियन मसिंग हेंगत हनबा ngमगनी लोइनना स्टेट आर्काइव्स दा लैरिबा सिंग असि तुंगी मिरोल गिदमक्ता मरु ओइ लैरिबा पोलम सिंग मई सिंग संगदबा मफम साना अमदी निंगथीना थंबगी तंगाई फदे हाइन फोंदोके थोरम अदुदा डिपार्टमेंट असिना पुथोकपा स्टेट आर्काइव्स ना हेक हौबदगी ngasi फावबा पाखलगलिबा थबक थोरम सिंग यावबा मणिपुर स्टेट आर्काइव्स हैंडबुक पार्ट 1 फोंखिबगा लोइनना रेकॉर्ड एग्जीबिशन अदुदा सरुक याखिबा पुयाबु ngak सेंदुना थमलिबा प्राइवेट कस्टोडियन ट्रामरी बुसु असम खुदोल पोचिंग पीदुना इकाई खुनब उठकी कांचीपुर लेबा कैथलिक स्कूल की नाकंदा लैरिबा अमोट अकाई सिंह सेंदोपगी थरम अमा केंद्र सिगे एमएलए कलाम श्याम की मतेंग लोइनना द चाखुत खोंगथांग क्लब ना पांगथोक्रे थरम मरी लेनना क्लब असिगी जनरल सेक्रेटरी अथोपम रोशी कांतन हाई लंबी असिगी ताइदा मखल मखा कयागी अमोट अकाई मदी असीबा सांगा यावना नुमिदांग अमदी मी लेतबा तंजादा लंथोकलंब कया असिना लंबी असिदा चटपदा खुदोंग चादबा कया मायोंग हल्ले मरम असिना लैकाय असिना क्लब असिगा लोइनना हंजिन हंजिन सेंगबदा नतना मियामदसु अमोट अकाई हुंदोक्तनबा
wafam kaya su phondok pa laikhrani adubu laikai asigi mi khakta natna atopa laikai digi lakpa mi kaya su amot akai hanjin hundok pa si laibak thibani haina phondok ke Government of India के Minister of Information and Broadcasting Central Bureau of Communication Field Office Sandel Sinduna Azadi ka Amrit Mahotsav amasung 8 years of Seva Susasan amadi Garib Kalyan gi matangda nomgi oiba Integrated Communication and Outreach Program ICOP ama ngasi Sandel District ki manungsana leiba Sandropoto Village Community Hall pangthokhrei ngasi gi throm aduda Purum United Sports Association Pusa Sandropoto Village ki Youth President Yuhulung Isaac Sothe Nasib Guest Central Bureau of Communication Field Officer Sandel ki Head of Office Ice Deepak Kumar Sharma IIS na President VLW Tenopal Makan Kanwar Sothena Guest of Honor Oiki Central Bureau of Communication Field Office Sandel ki FPA Matthew SK Bangam atai miyoy kaya su saruk yaki aduga mayai lambi College Yumnam Hidrong ki Manipuri Department ki Assistant Professor Dr. Mongsha Tabam Tuleshwari na Resource Person oina wangang ki Re-engage tawagi matang da State Cabinet na lawki warep ki tayo nabda Manipur ki Chief Secretary amuk hana re-engage tawagi firep law ba asi Chief Minister na masagi wa ngang na settaba nepotism amadi corruption yokhat pani haina Congress Party na maral sirakli wafam ase Congress Bhawan da pangthokpa Paumi Singa unawa amada Manipur Pradesh Congress Committee ki Senior Spokesperson and Bhupendra Maitai na phondokhibani Paumi Singa unawa aduda mahang makha taaduna Lenga ki notice ama ngarang dagi Manipur ki Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar ki service tha taruk amaga amuk hanna sangdoknaba Leibak Miamda Khanganba Laikre Mamangdasu Mahaki retirement matam Yawdagi Tataruk Amaga Sangdokibani Chief Secretary Kaktanatana Department ki Director Amadi Chief Engineer Masai Service matam Loirba Pauda Hanjin extend Tawduna Laki 2017 da BJP government asigi ahanba term imatamda sahi adugi April tang ahumda cabinet government ki employee retired satlaba matung amuk hana re-engage Tawdana bagi warep lawkiba laikre Department of Personnel and Training na sahi asigi December tang amada thokiba notification amada government service tawwa sing sahi humpugi matungda re-engage tawwa yaroi re-engage public interest da tha ahumdagi sahi mari phawa extension tawagi ayaba piba adudasu Chief Secretary ki service asidi extension tawagi ayaba yaude Manipuri cabinet na lawkiba warep amabu replace Tawusu Laitana Chief Minister Masana Haiki Wafam Amabu Masana Naktavasi Karigon Hainasu Makatarakli Moregi Molhoi Veng the Laiba Public Cemetery ki Chowdar Quarter ki Building Bunnauna Amuk TAN Hills Horticulture and Soil Conservation Minister Letpa Hokna Mateng Pangduna Renovation Torba Matung Horu Matung in the NLBC Moregi Pastor Ngulet Baitena Sangakre Cemetery Asigi Committee ki member Amana Phongdokpada Haiba Public Cemetery si Church Nipu Hena Leiba HTC Unit 1 Dagina 7 Phawda Leiba Miamna Sinaba Cemetery Amani Masida TN Hill Horticulture and Soil Conservation Minister Letpa Hokna Mateng Pangbirakpada Minister Bu Thagatpa Phongdoklei Loinana Small Town Committee ki convener in charge Sineva Cecilia Haukip Buzu Amukana Committee Sina Thagatpa Phongdoke Quad Writers Moirang Sinduna Arambam Ongbi Memso Debina Iba Thamamba Hing Haina Mingthonba Sareng Larikta Khambathoibi Literary Award 2022 Khusinakhi Bagaloina NB Konjeng Bana English to translate Tokthokpa Langlen Thoibi Anthology Amadi Pidonu English version Sareng Larik Anisu release Tokre Tharongki saruk ama oina moirang sayol puthokpada achoba thorang lawbugidamak salapom achok sarma amadi moirang them ningol nilabati depibu taram okhi loinana hawam tomba sing gi imung manunggi mioi sing da ikai khumnabasu utkebaga danatana award donors sing da appreciation certificate pk
Thomadura Moirang Kendra MLA Thongam Santi Singh Chief Guest Manipur Sahitya Parishad Impal President Longjam Joychandrana Thorammapu EZCC Kolkata Minister of Culture ki member Igbaijam Swadan Kumar Amadi Laimron Khori Kolgi President KSS Subadani Devina Guest of Honor Oina Saruk Yaki Thasiki Tang Kunmari Dagi Hauna Kumbi Sandong Upper Primary School da Zeolam Sumna Sathrakba Nipan Suba Unified Mega Kumbi Kendra Level Competition 2022 Ngasi School asi campus da Loisinduna Tongan ba category singda Atoi Hen Tarba Makong Matang Tarba Mahiro Singda Mana Piduna Poning Thawat Kre Sunday campaigner Oiriba Kumbi Sandong Upper Primary School ki headmaster Oiriba State and National Teacher Awardee KS Indra Kumar gi lamjing makhada Kumbi Sandong Upper Primary School Management Committee na sinduna pangthokiba thromaduda MLA Kumbi Sanasam Premchandra Maitai 9th Assam Rifles A Koi Kumbi Post ki Major Abhishek Das BJP Bishnupur District ki Vice President KS Lakshman ZEO Bishnupur and Singkhai Nasingmana Athoba Mithung Sing Oina Saruk Yaki Kumbi Kendra gi tongan ba private school Nipan government school Taret Punna school Tramanga gi class 1 dagi na class 8 phawgi Mahiro Sing na Saruk Yadana games and sports section co-curricular section amadi academic section gi tongan ba category punna kulhum doida Mahiro Sangma henbana atho hen sangam nakhe gan ngai mapu asengbada sinabiu Jalarong haiba ase organization amani Mahurol dagi lerek laba amabu dharmada politicalize tauba yaningde haina Kabui Union President Dr. K.S. Hira Kabuina ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawngsing unabada phongdokhre mang makha tadun hai Kabui haiba jati asi laigami ke punna laminerakpa matam dagi lerek labani inat ama mangkhiba haiba asi jati aduma mangkhibaga pangkhakni aibu pokpa imadi amakhaktani adubu ima haina kaubudi mayam ama leiba yai Amromda government na wishes pirakpa matamda gan ngai asi Kabui gini haina wish tawbiu Kabui na gan ngai gi mapuni haiba asi masak khangbiu haina phongdoki mang makha ta duna lakadar January gi tang mari da kaikhu Kabui kailongda gan ngai state level thakta pangthok lagani masida miyam saruk yabiu haina phongdoki Saksam Seva Kendra Imphal gi miyeng makhada Society for Health and Education Sina Sinduna Manipur Prantila Adivation Tharum gi saruk amo oina lemna wheelchair tricycle amadi Pradhan Mantri Ujjwala Yaw Yojana scheme gi gas set singyan thokre tharum du pangai da leiba Royal Academy of Manipur da pangthoki tharum adu da RSS ki Karyabha SS Tan Kumar Kundrapam GP gi Pradhan Oiriba A Ibuschau Saksam gi National Executive Member Ais Jadumani Kundrapam Kendra da BJP gi Merep Oikiba TS Muhindro Saksam Seva Kendra Imphal gi Treasurer su Oiriba Kundrapam Jila Parishad ki Intending Candidate Bimol Katrimium Nasingmuna Saruk Yaki Throm aduda wheelchair Nepal tricycle manga amadi gas set kuntrayan thoki Throm aduda Bimol Katrimium na phono kibada Ministry of Social Justice ki makhada lakpa scheme singi Saksam Seva Kendra na lautharaga miyamda yanthokpagi throm gi manungsanna Kundrapam Kendra gi miyamda kanaba phangan bani Saksam na lem na mit layang laga lem na anok piba gi throm kaya pangthok liba adusu Kundrapam Kendra dasu phangan na bahonargani gas set lem na piba gi throm gi paring naina sathrakbada hojik phawda gas set Lising Mariga Sama and Tokre, Makatana, Ahal Singi, Naharo Singi, Amadi, Nubi Singi, Laknibi Skim Sing, Panganaba, Hona Kigani, Haike. Akan Bavar Chakot Manipurama, Ohenge Harabadi, quality education, Lahendaba Yaroi, Mapung Pava Amadi, quality level education, Ama, Ohenge Harabadi, India ki Constitution, Piva, right to education, provide free and compulsory education to all children of age between 6 to 14 years asi mapung phana state asida mathau pangthok ba mathau tai haina ngasi Manipur Press Club ta pangthok ba paw infam amada Manipur People's Democratic Front ki secretary sapam samungau na phonokre mang makha ta don hai Manipur sarkar na hauki ba sahi 2019 gi June 23 da
mutatkiba sing amadi tamgi school punna saniga kuntra threat amadi mamangda mutatkiba school sing handaki lakadoriba sahi 2023 da amuk ngawda establish tawduna Right to Education Act Article 21.A Article 45 amasung Article 46 asi mapung phana mathau pangthohan biu Manipur Sarkar gi school da natna free and compulsory education pigidaba school amata state asida laite haibasi sarkar asina khangbigadabani masi khangna sarkar gi muthat khraba school sing hingan handaba yadi haiba wakholon pokadabani haiki Saliba tha sigi kuntarukta Chinese pangolin sapu masa tha taramuk wargadaba ama Kampang Khunok Technical District ta khul adugi miyoi DM James Maringna khulgi anak palambi amada salamba thengnaki madagi khul adugi wildlife pu nuksijaba volunteer ming oina palabda Kulpua Solomon Maring MSc Forestry DM Angkham Dangsawa BSc Forestry amadi CS Kelvin Maring National Laborna Kaksingdagi Wildlife Research Toriba Yengkhom Romer Jesta Paupiraki Romer magi team athubada sangsinduna khulgi miyoi Singapore rescue tawminaki mathangi numitki nukthilda sa adubu tekta kaidana khuldagi Romer puraklaba matung Manipur zoo da sinabagi plan tawba matungda hojik zoo gi staff watmana sa si thadokpada senabagi khudongsa da bukhara leiba yai haina hairakpadagi punsi lokta thadok nabagi matangda mayangnabam loya ga khanaki wafam asi harau yabirakpadagi December gi tang kumapan lising lisung kunithoi gi ayuk pung 13 makhai tarakpa adwaida Wildlife and Habitat Protection Society WASPC gi mihut oina M loya Manipur University gi Department of Forestry gi Environmental Sciences gi faculty Dr. Loksambam Romichan Kulpawa Solomon Maring MSc Forestry final year NERIST amadi Yengkhom Romer Jes PhD Forestry specialized in wildlife resources and conservation NERIS ki team galoinana mafam saba habitat yengduna thadokre hairi Lising wa samapan humra toktagi Republic Day celebration da saruk yadana lakiba BSF Camel contingent gi nupi contingent su lising ni ga subna kun humdoi gi Republic Day celebration da saruk yagadori Mahila Pra Harris ki uniform sing adu maming lerba Raghavendra Rathore design tawni nupi gi BSF Camel contingent ki uniform da Rajasthan Puwari gi nat ki oiba element sing design tawri hairi BSF women gi design tawda National Forces uniform set pe khudong saba amadi ikai khumna utpagi maram da su designers de yawdori sin nagadori ba fi adu sahi samri surba danka technique ta handcrafted jadori work ni Rajasthan gi Mewar region da Srinaba kokset yawba uniform aduda style tawbani asingba tarwana si yet pa haibasi yamna demjaningai oibani hairi sanabagi pauda All 11 Football Association sinduna 11 sathariba taruk suba 9A side IFA Trophy 2022-23 gi ngasi sanikiba match ani gi ahanba ground da Texam FC na SWC Kerakpu Panjal ani amada thoikre Texam FC gi Panjal ani adu jersey number 8 Ts Sumantana match ki minute tara humdoi amadi jersey number 10 ngangbana minute nipugut manga set per san khibani SWC Keraki Panjal duna jersey number 17 sanmina match ki minute kontra humdoi chatpada san khibani ngasi gi ani suba match tana WUFC Wangjingna FC Tenthabu Panjal Amasuino da Toiki WUFC Wangjingi Mai Pahan Kiba Panjal Adu jersey number 16 L Borisna match ki minute Nipugumapan Satpada San Kibani Hazik Aroibada Maroi Pahun Pizari Investigative Journalism ki Lamayan ba NK Sana Zawagi Marpu Taruk Suba Mapok Namit Nixing from Pangtokre State Archives Laiba Maroiba Polum Singh Tungi Mirol Gidam Mapam Sana Amadi Nikina Tambagi Tangai Pade Haina Minister Bishosina Pongokre Nomi Yoiba Integrated Communication and Outreach Program Ama Nasi Pangtokre Lonana Lemna Wheelchair Tricycle Amadi Gas Section Yentokre
ngasi gidi image parum sandok seba matang se lojere myam amuk hana khurumjari.